Wafufanga le sio kiema ho Manuma au maulugunuka Ta ahine e mahela toha Whanga e wheturu aho o lalatonga E me e mamai mo ao mamata Sola ho kuloto tala E me i te o e roto ma whanga whakatoi a mohi kaina Tangi i e tuku ngā mana Tu mātanga e ku whakatauka Leo to o me i he loto ngau e taku si a fo i he a Tau i sa e no a fu Ai futo Whakatau e Tumahi o Malo e lau maria hoi ki pia moe lere a hamatapure mo ha tau whanua. Pe whoki a tiki motolo koto pe kainga tonga ku mo lava ke mo mamata mai ki he polokalama tufunga whanua alo au. Ai ana e ki tolo i mai mea neafi ki he ahoni. Whahoko atu i he hauani. O kuato e tai tai lere ki a tiki motolo ku mo lava ki tau kauwhataha. I he polokalama koni tufunga whanua alo au ko i fika hono taha ua eni. Kuma polokalama toai, ka mo e palofesa. Ko whiwhia whoke e taitai lerei a palofesa, to ke tā seo siwa laftani. O ku ne tuk taimi i he wike kotoa pe, ke kamata polokalama koni o a o ke ma polokalama hono whika hongo fulu maa ua. Pea o ku whamawhana pito ai ngahi tala noa ko lava ke whahoko. I tatau te whito ki he wakai whakaako, ki he tuunga whakapolitikare ko ia o ku iai ho tau ki whanua tonga. Pea ko tui ko taimi koni ku mauai ai palofesa ko taimi mahu inga eni. Ngahi polokalama ko ini ku lau peke ke mau ia pe te ke mamata ngahi polokalama ki mua. Pea me he website ko ini pe ko Facebook ai Vipon Media. Pea o ku lau peke ke mamata ia i he pesi ko ia ai University o lo au. O ku tuku katoa pe ai ngahi video ko ni ke lava o wakai ki ai pe ke toki mui ai he tau tala noa. I he aho ni o ku whiawhia ke tau tala rei e palofesa. Malo e tau lava he siwa pe malo e tuku taimi he aho ni. Malo e tau lava pe malo tonga no whai ai tawhelo ki te tau tawhita. Ko whitai behi ke mau uiwi mo i whaina maria. Me hena ke whahoko ai polo kalama mahu inga ko eni i he wike ko toa pepa ko lau pepe whakolo ki te au ka kou whamalu atu pe i he whakatapu ko ke osi au. Koe. E palofesa koe wike ku osi na tala noa foki na koe me mega weekend ni mahalo hono tolu pe wha o ta nofo pe fu ka venga lahi koe ni koe vahe mawhai. Keke ngata he ne lahi ka venga mahu inga apito en ki he tala noa ai vahe ko ia o e ngahi mawhai. Separation of powers. Pea koe wike a ki eni hono ni mahe ku mau e te te hoko atu pe te tala noa ai. O keke ngata pe he vahe ngahi mawhai ka koe anga koe nau fesivi aki a ngahi mawhai pure. Mahina pe foke tu a lao na ke o si tala noa pe ki ai ko e ngahi mawhai pure tolu ku ha mai he tau lao ko kabineti ko e whamau anga ko whare area. Kana ke hanga fota ana ki ma o hako fitu. Ka te ta hoko atu he ahoni i he na ngata e ta tala noa i he wike ku o si i ho o whakamatala ko ia ke taimi koe na e whai e tu funga whanua he wafe hongo fulu e nau hanga ko veuki koe ai fo i fesivi aki koe na e whai i he whakataha toko ni na awhio ai tui pe a hoko pe ai pare mia me kau minista koe kau me mi pa ia whakataha toko ni kai ke ngata nau kabineti ka na nau hao pe o whakataha toko ni pe na e malama rewa ai tui ai ke ni hanga o sivi ia nau ngā we ka koe liliu koe ni he tufunga whanua na e whai he wafe hongo fulu na nau hanga o veuki kotoa ai ngahi tuu ko ia ai na ko mamahere ba tu ia o fotu e ne ka fare i mo ne fata tokon
Pea mawaherewa pare mia ia mo ine kabineti. O kokore ke ta hoko atu mua i he kawenga ko ia, ko e ngai kawenga mahu inga ini, o ta i he ahoni. Malo abito e profesa. Io ko wakai koe ki ai te taki nofo nofo he. Koe hange ko ho whakarea. Ko ia. Koe hange ko wakai ki taimi. Hei kai ke toe lava atu tala noa politiki te mawhai pure. Ko ia. Tae te uhanga whihoko taki ki he tolu koe. Ko ia. He ku mau taimi e tonga ke tau tala noa tae o mai mau pe tolu koe ni pe mo to e tolu ka anaki mai ka filosofa mo e ka anaki ma to e kupu pe e ka anaki mai e hata aku ne sio ne we sia e tolu koe Ko ia. he ko tau no fono koe ai e mamangi e reba e tau tala noa ma fai pure pe ka kimbo koe ke foki mai ke kapneti hita no foi kapneti mo tui premia mo tui mo fata toko ni Koi. Ie foi kupu pure o ku bahe ua ka koe mea ku o ku mahoinga Koi. e ko whenga mau pe ke whakamanatu kia te tautou koe foi whaunga whakakonistutone pia mo e whaunga whakate mo ka alati o si e tau whaunga a tautou koe na e tufunga e tau wha. Koe toki ke heke, ke whamanatu, toki ke heke i he upo e la vai o re e mai e ki he, pare e atu e ki he. O whakatatau ki he liriu a whaariunga o taimi. Ka koe ngahi keto te moe fuo o ia, o si ai. Koe uhinga whakaako ia tonga, koe uhinga whakapolitikari au pe koe usa ia. Ka koe uhinga mabeke wham, koe uhinga e koe usa ia i he purenga whatu i pe koe haa toi whainga uhinga pe ki he uweki. Koe uhinga pe koe he koe foi whaunga fuo moi keto i whakaukau tatau pe o kumau i he ukoni, constitutional monarchy. Ka toki ke he whakaiki. Ka ta hao ki tala noa ke hanga no whiri e tui, anga e whiri ai whatahtoko ni, anga e whiri e he pare mea kabineti, pea koe mea e taha nei te kai ke wanga tāna, aia koe whiri whoki koe election mei lalo appointment mei olunga e whapapalangi, ka kaunga o e atu pe whoi rea whi. Ka koe whoi mea koe nei kai ke uhanga o whakamahino au pito ko o si, ka koe na ke he whahanga o tala noa me kai, hono whakanofo. Aia koe ta hau koe he kau Lords, pe koe te amui kau whare i. He koe kau Lords ko toa pe, ke tau manatu i, o koe ke nau kau i he komit whare i ai tui. O koe e ni i, pa koe kau Lords i, o nana whapena tori tua. Pa koe whahinga i, se ke whai mea kau whemagi, koe whahinga i koe kau Lords ka nau kau i he komit whare i ai tui. Aia koe mea mahau inga pe. Pe penako o silawe atu ke hono whiri, o ku whiri he tui, pe koe fo i mawhai koe ki he appointment, koe mawhai whakakonistu tōne ia, te mawhai au maupe he Republika, pa toi maupe ia, koe appointment i he uhinga, koe whiri i he uhinga appointment, o ku mau ia i ha whaahinga whaunga pure pe. Maupe ia he whakatiki tato o kuai appointment ia, ka koe kia ha whiri, o koe ke whaaiai ha whiri, i he whakatiki tātou, ko uhinga ko ka upehe whakatiki tātou ai, he kui kai ke aha appointment mo ha whiri ke nao whakataha, o ku appointment pe, pea ku whai pe ki he tutuuni ai toko taha. Ka koho wakai ki ai, pa mo mea mai ai hoi ki, nei kai ke pehe ki tātou luia me he whoi whaunga pe ki mua. Pea na e osi, I kai whakapolitikare petu I ia he whaunga motu a koe konistu tōne. Se ka pana tau siofi ai anga ko o tuku ai umawhai pūne mo mawhai. Koe tu I ki mua he wāwhengo furu na I kai ke whakapolitikare. Koe ku uhinga he na kai ke kauia ha mea whakapolitikare.
Ko me ena se ai o koe ko miti fra politikare ia, ko fra tato koni ia. O koe fra politikare ai, o ko fra politikare kabineti i tu a parliamentary democracy. Ko ute fta me maho inga ia. Kana hanga tau ria siofe foi fra tato koni, o hinga piko se ai tu i patawanga tato ai o fra politikare. Ko foi kupu koe ai executive hono wa ai pare miama kabineti ko ia o fa politikare ko ai o fa politikare ai he kuna upure te kuna auto e fa ula ko tu i e tonga i he kimu he wa fe ngo fu ko ene fakata to koni pe aku i kai kawia i ha mea fa politikare ai au tu tatau pe mo ya hon ko ta manga go we i ko he wa fe ngo fu pe to asilere mai ai tu ta wa ta ina pe tu he ko nia na so ka fe i e tonga pe na sayang a e ka wo a kabineti o kau he fra ta to ko ni pe ko ta kai ta kau isa e que sio que to huma ko pa to amo mo pare mia ko pe ia ta mai e ia que ai que na wo fofonga i he fata to kon se fa me motuai o que fatonga sio kuna ufaka amo na to que na ka mai he fata to kon ai na o mai ia e tau fa hau ki mua que na kabineti pa na fata to kon o que clash en ma fa ia he ko ha uhinga he ko to ta ke he o kusea se pare mia he fra kabineti se tu ia fra dato ko di pare mia o fra politikare ko tu i ko ke fra politikare he ko ke ka ia mia fra politikare ne ala pe mai se ko ha o hinga e fa tongia ko ia ke ne la do sio ke nga o e a ka kabineti o na ho mai ke fra dato ko se ko fa fori pe fatonga na autore na to ton pe ke na ka o fra dato Koni pa una itu ana to koi ko mea ko fa ama pe ye kuta no ki to nga ma ka no ko to pe ki tau faka kau lele ki he fo I fa u he ku fi he ko tau kai mahi no te tau hanga re wa mau he ku kai wa fo I fa u ma pe a tonga fo fa u ne fa u e Thomas Hobbes kamata mahano fa Vai mai John Locke, vai mai Charles Montesquieu, vai mai Magna Carta, Bills of Rights, Charter of Independence America. Okay, se foi mea, foi mea na fa e tau fa ha mo peika. E na firia tu ai ngai foi que tau I whakaukau mo I fuo na ngā ue I mamani he historia. Pa toki hanga pe na au ai e uho ai whakaikiki o lele e ho. Ai a koe mea tatau pia tonga koe o ko wangai pa ko tau ka vei ke tau whai e foi mea tatau he ku foi fuo pe mo ke to whakaukau pe ngā ue ake e mamani ko whapapau. Pa toki ke he ai. O whakatatau ki tu unga o whaitu tata. Ka koku lawe atu ka sai koe tau haori. Koe ha, ai ngahi uhinga o ku whiri ai whakatato koni, ka ki lawe atu ke. Ko whiri koe whakatato koni, o ku whiri a me ngahi, me alalahi mahino pe. Ko ka tangata pe ka kau whiwhine, ai ni koe no whiri he tu I he ahau ni matri fong ne ke me whiri na alatu pe isa na ne whiri ka koe alatu me kau whafonga kau no pe mo ka ko whara to ko ni ahau ni o toi whanga ia he patoa ke ku whiri fo ke tu I me tu ko hai hinga whiri he tu I me tu ko hinga na ko na tom na fai ai foi tu ai foi se a cosa ko ia e wa fe ko fu sai ko ne ha ko foi tau ata ina ia fa ko ni stu to ne pe ia o tu I pe mo fa inga taki pe ne ko ni ke ne fi ne ka minister pa ko ne ka to ko ni na le tu ia fi tau fo ko ki nga u hinga tonga o ko na hinga ia o nga aki pe ia mamani ko hai nga he uhinga ko ka tangata
au nau matau tau au pito pe au ngoa he feitu ko ia I he lao I he malai ko ia aia oku fili nei he tau kei mo ilo pe mo hafoina mo poto mo hafoina ngahi nau au atu pe mo ngahi laine ngahi hao me ai ka pau oku whakakau tu I ka koe ke lawe ke whakakau ko kusio ko ke ka lords ka toa na fili tu pau ni ma pe mo ka fare ko fili tu pau no ko fili pe me he kakai na ai pe oku ai ngahi ilo lahi tau ke lahi poto lahi moi hafua ko mea pe ko vakai au ki ai ke fili e whakatato ko ni o ku toi fie ma o ke toi vakai au pito ke o toi kau mai hata na ai hane ngahi mau lau I ke ko iri pina e whai a whela waki whainga kuku whikau aku me konistuto ne ongo koe ka kai au nau fihia ka koe kai fihia pe ngai mena I tuku aki ne te kai ke nau mo ua e kai ke nau mo ua he lao koe kau whawhawhanga whanarea tau tolu o ku ke hei mo me tau ka minista o koe whainga e nau tolu na nau mo ua ngai tuku aki whakalao pe aku kateu to klau ka ko sai koe firia me he poto ilo tau kei mo hafua ai ngahi nau ko ia ko wakai ko ki ai o koe ke wakai au wha fili manako he foi fili koe whakatato ko ni tonga aki pe ku hinga ko wakai ko ke fuka kai katoa koe ako kai ia I ngahi pui tua le lei taha ko among the best in Tonga pe moi mo tonu na fili ko palang fili ko ka palang na fai fatongi ai tong ko fo ke fanga tanga ya pe fili he tu I ni ka fare I me ka Tonga pe ko ke tala mai ko ni stuto ni tala mai pe ke ne fili ni ka fare ka fanga ai fo ke ai fo me ko ya ai kata vakai le va ke fo tu ko ya o hai o kune fili ai paremia os mahina tala no ki hanga no fili e tu I ha me tu o fili he paremia e tu he ahoni filia pe me he fare area filia he fare area I he fa e lo ko no ko la na mi lava pe no to ria tonga fa I o fa pe I he time fili paremia na o mai whakatau taha pe o kabineti o koe ke nau whawhawhanga e nau tōru a pāt wha politikare he koe ke mahauinga ia ka koe uhinga koe nau ngau e aki ke teke nau ngā whie mao mo e nau kempeini o nau hanga o me whakaukau e whapāti ka ke sio ke he tau fo I whiri tuku ke henga e whapāti o ko whiri whakatau taha pe pare mea ia he kau me mipa o e whare area pe ko ka me mi pare vai fare area mo pare mia fili ai toko ta fitu pe me ka alu fua fili leva ai toko hiva me no pere me ka no pere ai ku fili ai mo foi kupu e ua sai ko hanga hi uhinga o ku fili ai na toko o ku tatau nai ai ngahi uhinga ko fili ai koe ai kau whare o tu I tonga o ku iai o mea nau whai tatau ai pa koe o mea koe ke nau kau ai he koe fili koe ai kau whawhawhonga whare are tatau pe ho e kimpa moe kakai I he whaunga o election appointment fili election koe whiria ko ia o ku mei makatu unga ia I he loto o I tangata. Mo loto e toko tā whiri. E se me whai ke he. Whiria makatu unga he ilo poto po e ako. Te wheka au pito, tuate na he koe whiria ko ia ka kai ke whitin mai kia he kai ke whiri ko ia he tui. Ko e ia. Koe whai aki e o. O ko whiri aki. Ai o mo ai tangata mo. Ko ku ingantong. E ka pau e mahino
ai kau vote se ia na mahino e na toria siwa siwa ko pehe ka ko tani mo na ha ko he a fili o ku malava ke lili ia fai a ke ne fo yo ngo ia na he mo meni di ko ono stati ko me ko voting system o ku kawa me ia ai lili pe ia I o ngo I ai ta fili he mo meni di o kai ke malo e me mahino fa mai ala te pe Kune wo ya ke ya ku o fa ya ke siwa ne no tala na I kovi ko siwa fili ya siwa ko ha ne uhinga ko so han ko ta tu ko e ka fili fa ya ko ato mai ka kai ai o ka wanga ta to re mo mi dia fa na ya tu na ngai to nga ko nga ke he na ta fa pe na wanga ta fa mo na ka na ke hu pe na to ki fa ya o koe ke tokanga ka kaia ke hana whanga I whamolare, mono whanga e hamoe. Koe ne loto le leipe hata haia. Ne loto pia naia kia siua, ta tau e pepo koe hala, e haruia, kofiria siua. Pia moni pe tonga koe ngahi uhinga, koe tau pehe koe ae tamatau kei, tamana ngā ue lahi, tamana e whio hume kakai, kau katoa umea koe, ka kou tāno au ki he momeniti koe tuu, ae tongo taha, voters ko ta fili I he puha paloti o kulili na mau fili I he wika kosi se ko ke mau atu ko alu o fatata mau fili a kempela o se ma proklama mo se ane pe mau ke ko alu atu ko fa fili mau pe heleipa ora tu pa ke fili to kota hata te fili ko alu ko tu to ko ni mai ka leipa sai ko to ka to ai ka ore I pana to nima pe o ko je fe mau ke te file to ta ko ta ta ina pe ka bo ke to pe ke to ka ko tu ko ya pa ko pe o se una o to si na fa ke greens o ko to fa na ke ko ko ke file ka ke se o ke foi que foi va inga pe ko foi fai ba ko o fili o voting o se fa ke greens o wa pa manatu de vauia que se fine green hen no ngoa I kempelani pe aselian ko carry taka na ne ave au ke greens I taimi na makei fenga wa ke ai hele ke I fara au tiki forever for fa greens o monima koe o hiba pa to fa sushi o reba ke ai are ke tasa ko foi decision ko ya toma na ikai ke palan na ikai ke fai ak fa tamai hange ko fotu tu te fili e reipa ka ko aratu pe o fai aki e ku tok fo yo ngo mo me a ha ka te au he mo meni ko ya ai ko fo I me mari ia ko e tau fili ko ai ka fare area o na hu mai ai o hu mai ke kabineti komunista me ka pare mia sai ka ta foki mai ki he pure ko tu I mahalo ko nga ka tu ku atu he te ta na pa te ata nak ma fe hui kai te tanga uno ke fare area sai ko ta ha ko ki he mo foki kupu e ua executive premier komunista tu fata to ko o kuna ki te fa mahilo o kuna fai ai fatongia ma fai pure how lo ko na ke ko kabineti me pare mia o na ngau na tolu I loto ai ya na au ki tu o ke fare area ya na hanga fagalele fonua aya o ku malo hengere na tolu I ona mafai pure how au na ko nga mafai pure nga ko ne ha ko ke tu me frata to ko ni o ku ai na mafai pure how mafai pure nga aue ka ku fanga ngata pe ia e tonga kia ki na tolu pe mono sivi ai o mea o au ki he whamo one tu I ala whananga. Ia mo mawhai pure toa pe whakakautau kou ki he tui. Sa e tau whoki mai ke pare mi a ma kapneti.
Ko pare mea pe ia ki mua he konistu tone i tu funga fonua ko ia i he wafengo funu mo pare mea o ahoni. Ko mawhai lai taha whakanga aue ia i he fonua tonga. O koe tui. Pe kui kai koe whakatako ni. Ka koe pare mea. Whemau ke tawai ke maina oku i kai koe katneti. Ko mawhai pure ngā aue lahi taha i he I loto hai mawhai hau whalufua. I he whonua. Ane awhi, i he wawhenga whunu moe ahon. Koe pare mea. Ko nofu awia tonga o wakawakai i he mawhai pūre whakai ngā ue. O kau pare mea o Republic. Pea peheke Constitutional Monarchy o whakamana wahe au pito. Koe poto, koe pare mea poto, tene aluatu o ngā ue aki ai fuma whai pūre lahi fumu. Ena talatu ko si mahau pese te ononoa ki whiku noa. Ma whai pūre ngā ue. O kui he pare mea, pia koe ha ai kapneti me kau minista. Ko e nau i ai koe kau whare, ka tau pia moi kau whatato kone. O kui kai ke iai e kau minista ame kau bapare mea ke nau pūre. For i system ta tau pe. Ko hai o ku pūre i he tui me whatatoko ni. O ku i kai koe whatatoko ni for i whare. O anga e koe tuku koe a protocol system whamamani o i mea koe taki. Pia mone kau whare to ni kau minista i he constitutional monarchy pea moe republika. Ko hai o ku pūre i he kapneti. O ku i kai koe kau minista. O ku i kai koe kau minista. Koe kau whare ia. O pare mea. Pare mea o ku pūre. Koe ia koe au mawhai pūre. Pa kui kai wha mahina o ia ka tau tau tonga. Pake sio koe mea maaria ia i he pare mea koe ni. E tau hao pia me he wawhengo funu. Na e ase mawhai pūre ia ko ia tui wakano. Tuku ke hata lot severe. Ko lot tui wakano. He koe whai ngā weriri uhi e lot severe. Na e ase mawhai pūre whakanga ue lahi a ko ia tui wakano. Ka koe uhinga koe fo i hū koe a patoa ma samela kitspo hiwa o nau hanga whakata au ngā e mea koto pe. Te hangerewa ku alurewa whakaukau ia kakai koe ke te aha mawhai pūre ngā ue ia i he kapneti pia moe pare mea. Ka koe fo i ngā unu ia e patoa koe a koe fo ngā unu whapolitikare koe fo i tau mua ia ke overhaul ke liliu e whakaukau a kakai o ku tae aonga pe tae mahu inga ai fufa unga i ahoni. Koe uhinga, ko hinga kai whai mea ko nau loto ki ai niko koe ai ko te mokalat kaka. Koe whenga ke veteki, kai lama ke nau i kuna ai fo i whaunga. Ai a koe nau ai. Ka koe o tua poto e tonga. Koe o tua poto, pena matua e whonua e tau whangakui, pena whariki aki ai whaunga e whonua ai toto. Toto e tau whangakui. He kai ke whaata historia ia mo e tau whangakui mo o tua. Whahinga loi mo i kākā pehe ke ne hanga o liliu ai foi whaunga nei whariki ake toto. Tātā e tau whangakui. Ko ia o kui lalo he foi whaunga i konisu. O kai koe lotu mo ia ko toto ata. He kai ke hao koe mo loi mo i kākā ke liliu aki. Ai ngā hi mo uina e mōre ai mo nau toto. E zone mea ko ia, ha mena hoko. Tok o tureanga ko ia. Tapu mo whaamiri pohi wa, tok mo pohi mai. Tok o ia. Hange ia koe talanoa koe rea whapahari. Moto e ulu, oi taki. Kai movete kau. Movete whangasi. Kai ha. O mai e taki e taha tonga.
Peneo na nau kau I he pureanga motu aka kuna o mai o alu he foi hala ke pa nau feinga ke tata apuni mai mo tata kui ngai mai mai anga he nau mea ka kono whakahoa hae pare mia koe ni o tala mai fuma Mawhai wa. whakamana wahe o pare mia e ko hinga ko pare mia pure ile nau whakataha o koe o mea o pau ke nau loto koto kia I mea koe kabinete kai lava o alu ke alu ke lao whaanga. He ikai toi whai haloto o a minista ke. Ka au whangatuko pare mia. Koe me ai ai whai. Koe pure. Koe. Ia whangatuko. Mona. O whaingata e whatongia pure e tonga. Koe. Tatau pe mo whaingata e whatongia pare mia mo whatongia e tu I. O kai e taimi te nau hanga whainga te whiro ke pare mia. Ia e taimi te ne whainga he tuuni whaingata. Pei kai ke saia ki hata. Pei kai ke saia ki kau minista. Ka kupau ke ne. Kalatu ke kau minista. Te moutari ka atoa en. Te kohukulo toa en. Mo me ale reita. Te ni tala mane uhinga. Koe tau whaatala noa whoke kai meni ipa ku kau malo I honoanga. Ono whakauhinga ia. Ia o tau laua. Ka koe taimi koe te tau ta heka he sea pare mia. Koe fuk mawhai pure koe. Koe mea koe mawhai pure koe siri anga ia hatangata. Koe tala noa kia e mpalaha me rinkoni. Koe siri anga I tangata koe o atu ha mawhai pure. Kene hanga o ngā ue, pe teke ilo ai e anga, bo oni, po anga o kufufu, e tangata koe. Ka koe mea koe ko whaose aki he whaikonga koe ia, koe tu I e mai whatato ko ni, ka koe pare mia e pe moi kau minista, e tonga mara o whiunga ki whaihuhu whalufu koe ia. Koe. Malo abito profesa koe ke whakaukau ke na taki I whakarika at whake hewe ke ko osi na e whai pe whake tatala noa ke. E taimi ko whai ke whi mawai ua ko ni na tatala noa ke ai I he whatahato ko ni me kabineti. Ai a koe ne tuku koe aho ni o ku lahe kakai ku nau toe kai la pe o whai whake tuku aki I ia toki whakatoka ngai hake whoki ia ku whiri whoke tu ia ai ni ihi koni he whakatahato koni. Pea koni iha koni ia ku he ku mao ka aku o kai kia hano pere ia ai e whiri ko ke kau lot ko he whakatahato koni. O ku ia ia lot severe na toki whanofo lot pe ia mo hako vriam tang o me ka koe me koe I whakatoa koe kakai pe nau tolu ia. Ko kakai pe ki nau tolu o atu ko whai ko koe ai whare I ka whai whakonu whakanga I nau tala mai ko pārangi ko o kuiloto ko tal ke ti ko kuiloto na I ka uia he palaparema koe asika ko lot severe na I ka umoia he palaparema asika ka whangare kakai ia o fua tau pe ko kau whare I ko tui o hange ko nau tolu na nau kau nau tolu he ngahi keisi he ngahi issue I tonga na I hoko ai ka kuna o nau tolu o nofo he whare I ai kuna o te fie maurewa nau tolu ia ke te whakafoke fo I ai foi tuunga ko ia kana e ku manatu na ai me ai pare mia tai ni mina ne pehe na alu ya kore ki he tui pe lava mo ke hua tu ia ke whakatahato koni ke whakaongo atu e re o koe o kabineti ke whakatahato koni pe tare tu I ki ai ka whewhe ta whakataha ataua o alua mo whakatahato koni pa ke alu koe mo kabineti pa ta toki hau toko ua pe taua o whae ta whakataha ai te tatala noa toko ua pe ke mea ko ia ai ko tui mahalo ko tuunga I ko o whai ko he lolotonga ni I he tuunga ko ke whakaongo re o kabineti ki he whakatahato koni o whakamahino mai e tupo wono ia ke pare mia lolotonga alu pe a tupo wono ia nofo mone e whakatahato koni nofo pe a pohiwatu ene toa e mone kabineti pana toki hau toko ua pe naua tuataha he mahina o koe ke ilo pe ui ia koe whahana whai whakataha ko kuna mai na whai na whai whakataha
Kako yanga ia tu e professor he tainimi ai foi konga ko ia. O koe me fehu i heni o fehu i mahe taha hen. Kaku sai tonga ka hanga iyo, ka ki hu mai ai. ka to ki hu mai fehu i. Ko ia. E ko he ko mahu inga ho fo i Ko ia. mai ko ia. Ko ulo aki hei kai toi whiri e ho tua hakau no pere isa e tupo. E tupo uono whamore morean. Hei kai tene toi hanga whiri hano pere. Oi. I he anga ia ko i kakate wate uhinga ki ai ke kau he whakatato ko ni. He ko uhinga na tau whema o ke veteke foi mea ko. Matui ko whakatutua tau whahau sea e tui whakatato ko ni. Kau whafonga no pere o minista pe ko kau whafonga e karakai. Ko tau whahau ia oa o mai ke tupo nima. Ka koe mea koe pureanga whātui mo tu. Koe tau hanga pe koe o vetek ta nana ta ni ngao. Koe tui u koe hano ngahi nau nau mono uru. Hei kai tene toi whai eia foi mea na tau hanga mamau. I he tau i hono wha. Mandui na kai kene whia mau ke ri whai e foi ni riu koe ni. Pe hei kai ai kene toi o mai e hatu ia. Malawa pene o hala. I ahon mo ka hau. Hau i ki no pere. E koe veteki ia, koe veteki he tui veteki ia e tau tau. Koe tau foi mamau. Pea koe, mea koe nai hoko koe ki a tupo ni ma. Koe mea fo o ia koe ne hanga whakanofo kau lot. Mea ia whai e taine kui ni ia. Whakanofo kau lot. Hou eiki, kau lot me he kau epiko pō. Raungeau, koe kau lot. Me he whahinga nai os whakanofo koe kau sea. Koe kau sea, koe kau parent. Ie u whanof. Matu whanof katoa ne kui nipa. Ne hangarewa whiri katoa mai na tolo o mai na tō ke House of Lords e kui nipe. Tēnā e hanga e tupo nima o whai e whai mea koe. Ka koe o mai mei tua. So koe ke tau whawhatonga e whai whiri koe ia. O ku whai he uhinga whakai ngā ue. Professionalism. O ku whai i he uhinga whakatemo kālati. O ku whiri mai mei tua. O i kai ke whiri mai me hoi ki no pere. Aia koe foi, o mea koe atonga ka pāti tau whatonga e rei, o ku whekau aki amo e whakaukau o e separation of powers. So na tau whai ate tau ki whotutu pe he ke wahe o e mawhai mo ne whetā whaki. Toi hanga he tu ia toi huru i mai foi mea, i he loto executive pe. O ko se hanga pe tu i o whau i kabineti mo pare miamu. Pea moria mo whakatato ko ni ne whakamahina mai. Koe ua koe, hei kai ke na whakataka. He na mo usanga veteki. Pea kalma he tu i e tu mau he whai veteki koe ia. Pea e tu mau he koe uhinga whaka separation of powers ia. Alo koe he koe ai ho timi, no whau mo e ku timi. Pea aku ta whetau laki, tu o taha he mahina. Ko Britania o whetau lake pare miamo e kui ni he wike ko toa pe, ko ni suto nei. Ko tau tolu, tuo taha e mai. Ko i pure lulu ko toa pe Britania, ko pau ke alo pare mia i kui ni. E ko mea ko toa pe, o koe ke whaha, hape hange ko mea koe ni tonga kōku. Talo e ai mai fo i lae o noha patoa. Koe ni kuna utua e ni ke whiri katoa e kau whafonga no pere. Ke lai mea ko ia o ku tapu, o ku tarisone. O ku tapu i Britania, ke whotuha o lao whaanga te he ku tapu he konstituton. He kono whakarea ko he konstituton e constitutional monarchy. Ko uku pulao pehe o ku pehe ono whakarea. E pehe ia o ta ingata. Ai ere waka paute ke alatu koe hango mea koe whahe patoa. Koe tari sone ia na ulae o no. Ka koe ke tu mai potunga au e lao e ma minista lao mo ha atenseniare. Ko uta anoa ke mahina. I he tau ta anoa koe ke he uma whai koe. So ko Britania o tapu ia ke whai mea koe. Ka toki ai hano ue e ulao pe he. Koe tala no, makatunga e tala no e pare mia. Pea moe tui.
Pe ko mea mahu inga au pito. O whai he tui ke whai hasio. Te ke whai he tui e tonga ha o mea ke makatunga ai ke tau veteke u lao ko o tu ke tangata. Ko aha sapate, ko lao ko ia ke tu ke tangata. Ko ngahi to tonu, tu ke tangata. Ko tau ataina ai kakai, ya mani freedom of speech, tu ke tangata. So o mea ko ia. O ku tapu tonga I mea ko constitutionalism. Ke whai hawha o lao, mohano maranga I ke papiniki o mea ko ia ke riri. He koe whaunga o mea ko ia, ne makatu unga ia, I whariki taata toto au e whanua. So ki taonga, ka bege rea ta, tau toi hao ben, me foi utari sone koe a virisi, o ku tapu, I he lao, I he ne tuu, ki he tangata, ke whaha wei, ai u lao koe ni ke kaunau pere, ta tau pe mo mea ke tui. Ka koe hae whehui. Ko separation of powers en o ku pure ia ke ko istuta. Ka koe hae o hinga o whakata ai he whanua o ke pure anga ko ini. Ke kei whae ai ke whiri katoa ka no pere o ku tapu o taingata. He koe u hinga whewheka ke ai tuku ke he ange wharikito. E so ke tau ala do ke tau to hanga o si ofi ko u mea ka ko foki mai ki ho poini ki mo ko nga te ai fihu. Sai. Ko kau lot pe ko kau whare ko whiri atu e tui. Na e ngahi mea nei tuku aki ai ki nga tolka nei whae u hopo pe ne keke nau mo ua pe ne keke nau mo ua pe whae nga nau tolka tuku aki pe ka ne keke ave ia hopo. Ngai whila waki koe ni kia hai koe ni a Lord Palang koe ne keo mai. Ke tau ke te ia. Ia ka tau ke. Hange ko Lord Severi. Kana nau hao nau tolu ia. Pena paganga ke isia ne de ke ame na dole ke fama anga ko utu ko kipe ka ku fakalao fokia he tala mai he lao ko ne toki mo o pe hata o nga po pulo pe ke la matotongi hano so me ko e tu e tala ko fe ma we ke te fasio ki so ke tala mai he lao ka pau he kai ke mo nga po pulo pe ke la matotongi mo wa pe ke le ke lava ke hu o whawhonga candidate whare area, pe kai ki lawa hu ke ngai komiti pe. Ka pau no pere ko ke whare area, ka pau te ke mo ua, ke tu unga koe o stalamai he lao ko pau ke mawahe pe to o hinga whano fo, ho hau ti. O tau whai tau tore whai lere koe ke lao, ka koksewa ke lao koe atonga whemawea ke to a kapi mo mono. Ai ko uhinga o pe he. Ko kapi mo mono kau pe he. Ko koe pe na ke mo ua pe tuku aki ko mahino o ku ke whihia ia whamauanga to o katoa. Ko mea iau whai koe New Zealand koe pe mo eli I he demokala. Britania mo Amerika. Ka ku whakalao pe e tong hange koe tuku aki ko lo sewe mo tauket. Ka ne kai foke na whihia nao ha mea. Hange ko arista mo pe au. Na tuku ki tua ko pe he na e ne whala ka ne te ke hopo ia pe whakatoloi o whakamoni ko whai tuku aki I pe ke he tuku aki I mono awe whakatoloi ia komison ka mono awe hopo pe koe hopo I whawhare area ko me e ka hopo I whawhare area me kau ho whewiti ta toki alu ki ai he ta alu ki whare area e nau whaulao pa nau koe whai hopo ka koku dui pe tonga o kuki mahina atu e ku whenga tala e ngai poini kaka ko te maha ko ngai mea pe ko mana tuku I mea na ke tala noa mai ki ai Iyo, koe ki whehu ia koni o mai koe ni, ka koutu iau pe ku whelawe I moe konga koni ta tala noa he separation of powers. Ka te whakaonga pia whehu I ka pau kai ke whelawe I pa ta hoko tau ai he ta tala noa koni he ta kawenga. Kai toki whai beha no whenga. Koe tala mai pe e toko taha koe ni ko heneri. Koe haha mo savea a maha ko hinga menga tau. Ki he whiri I tonga ka pau e whai whiri he ahoni, ka ngau e ake pē kau quantitati tatau koe ni. Ai kone uhinga ka pau kone tu kone a tonga he ahoni, ka pau e whai whiri he ahoni. Koe haa anga ha o wakai ki ai ki he kau quantitati koe ia
pe ko ka o fa fo fa area ko na lo tonga I fa area ka ke si o va ka tanga ke ai pe ku ma hani fela ave I ka venga ko ni pe to tu pe ke to tari ha to time Ia koe, o koe te ni hia, he kai ke wai ingoa atu, e tonga, he koe, e whai e whawhenga mai au I tonga, I he whiri ko he taha whaama, to he whiri ko he ose, te ke uhanga, o atu e hingoa kau kantite I ti. Koe. Ke he, o toton ke nau hu. Mea nei whawhai e profesa whukahelu. Koe. O kai ke tū iau ki ai, pana ku tāri au ia ki ai, o kai ke aha aku totonu, whakaako, ke uhanga nominate atu hataha. Hakau whawhonga, koe. Hakau whawhonga. Koe. Ka koe, ka te wadu pe tāri koe ni, ke whehui a heneri, Koe. Mahu inga pe ke whahalawe ki ai. O kui ai ni ihi tonga I kau whawhonga e toko ua ono he ahoni, ka kau peho I kino perembo e kau whawhonga ka kai, o ku totonu ke ua toi whiri nao tō. Koe. Koe. Eia koe ku tāri pe te o atu. Aki ai ngahi uhinga, pakisi o koe ka nao tō, ka whawhonga ka ua kino perembo, ka whawhonga ka kai, o whai ki ho, whakamau a koe. Mo whakamau, whawhikau aki ki he mawhai e tōlu koe ni, mo anga e nao ngahi whai whatongia. O ku totonu ke o te nao toi hu, nao tō ki whare area. O koe e kini ihi toko si, mahoinga ke nau toi hu. Koe anga koe tu e whare area I he kutui ani. O ku hange koe lau koe kau paparangi. O ku whie mau ai new blood. He kui ai peka kai lele I tua. O ku nau, o whai mai tala noa nau kau mai ke kau kandide iti. O ku totonu, koe anga koe tu ai te mokalati koe lea ia ko o ku ngā oe aki. Whie mau ai toto fo o. Pako ne alope ai foi whakaukau e new blood I he whonua I ha teu whiri. Siko mātou koe ni he lei pā heni. He ke whawhai he lei pā ia heni I he mau ACD I he capital o heni. Ha whangafu corruption ala. Koe ne ngahi tōnu no ke iongo e pehe kakai au ke whie mau pe ngahi toto I ko ia ke I loto. Mau pe he lei pā. Ka ia e whai lei pā ia. Fulahe nā mau asi lewa foi re ko fe mau a new blood o sia e u poate heni na o kau ai nai poate na o ku ai poate le tio community fa kalu fu a heni a temperani ko u hinga na o ku ai ko o mai a kakai me ngai matakari ka te ai le tio ngai matakari o tala ko CMS 91.1 FM na ko falere mo pure por kala mari tio temperani ai ni tata pea na kukawa he na poate ka koe uhinga na huai ke poate koe la he ke a poate pea au mi rewa ka me mi panga matakari o nau tala mai siwa mau whe mau koe ke ha whe mau ai koe lea na ngau ai new blood ke tuku mai e poate koe ki tua ai me lahi ai ngahi toto fo o mau hu rewa pa koe ai ola re mau ka hu koe na mau lawa whare re e umea la so koe angai tau mea ai poate I o mau ki mua. Pe aku pehe a tonga. O ki ai koe whahinga ia heneri. O kai uhinga ka te au ia paka mea o kei whiri ai ki nau tōu ke nau hu ke wharearea. Pe koe whahinga ia. O snofo nau tōu nau maa nau tōu ilo nau tōu ia ai ngahi wainga pe koe ngahi kein ke nau lava pō hupa nau nofo pe ai. Koe umea whakea tonga pe ke tatala noa ki ai, ai hu koe ai kakai. O nau te o whao e nau tōu luia e nau ngahi social classes. I loto politiki. Pe o ku whakamau rewa politiki e ko nau tōu pemo e nau whanau o te nau tōu hu matia te tangata iki hu maa nofo. Se foi mea ko ia. O ku hoko pe ma mani ka ku mahuinga pe ke tau ta no. Tano ke. He ku ia le vai mea pe. Ma lo lo de tangata e ki mo ne fu ma mau na fai. Tau mare pe ta to. Te ape ki dai ke puha paloti. Te o mo ia ke di ofa ke tangata e ki ta no fo. O ku te ka fai e hono fo ha na ia ha fo na. Kalo ne hu mai na ke pure anga
Mwene mau pe ane ko sa spo hiva. Papa ke. Kala ne hu mai ke pure putinga ko mwene mau. O tau ke fanga ta ai a ministra sa soberano finga de langa puta ko hene mau mo piven pi kwala na mau ya pi. Mau fra te nikare mau fra ta mai he mau sio alo au fra ta mai fra thinking ki he a ko i tonga mau la hima. Yo no tama ko. Eso que tem que fazer o se hanga ue. Ko fanya me ko ka no aqui aí. Os fa o ka tama ko ni bangara esa mola que disponível o se fa foi grupo que na honga pouco no hako. Que aí foi teniste for o ia. Pe ko ko ia pe ka aguto e pehe. Ko me ko fare que generi o pehe e tal me. Ko kakai ko alo to ta ko ke po palo ti si ofa pega sa spo hiva ko ne ofa ke kana kai Oi. Ari la e fifa ka e ko na daqui lá me foi tawa que me abe a kuhanga ko tu mau to don que ta move que fare area he nim que ko tu os mahino apita tu unga ko ni ku ai ai fa ta to ko ni pe mo kapneti foi ngau ko na fa ha ki ai ko tu ko fa mari que ni que ta move que fare area o sionge que anga ko separation of powers ko mga hi me hoko ke fare area I he lili ko ni ko na fa he wa fe ngo fulu he tu funga ko ya kana e da lave ko ke ka no pere o fehu I mai he to ta he ni ko fang pe ko ha me ko mo ua ia nuku I he fa mau anga ka ku ke fare area pe ya ma ko hingan ka lot nuku kako tu ko pe wa ha ma o ke ai ke ta fa ko ya he ku hange tu ko ki ia he ni I o ko I kai ke tatau lao ki he kakai ko to ape he kana to tonu ke tatau he ko ni stu to ne to tonu ke tatau ke taha ko to ape ka ko ngana na taki lave pe fok na ki whamatala mai ko ki whakaukau ko ia na ki whamatala mai o pe he ka pau ko ha mo ua he kai lewa ke lava taha ko hu ke whare area ka koe ke mahe taha ko ni ko nuku na mo ua miliona ya maa ko 5 miliona ka koe hu pe ke whare area pe koe ha koe ke tatawa e lao ki taha ko toa Aia koe whakarea whoka e lao ka pau na ho mo ua pe tuku ai ko mo ua whoko ko mo ua ho alo ngā ue mahin au pito ia koe I kai te ke toi lava kofi koe ka pene ka whonga ho e ki me whonga ho e no pere pe ko ho mo ua pa anga Pake lava totongi ho mo ua koe aia ko tu ko la o ka pau ke lava totongi mo ua te ke ngofu pe ke toi fi se ke te fili I ta ko to pe ka ta pe ho I no pere mo ka kai ko takita fa pa pe ke totongi ka hu e tonga koe ko tonga pe o kai ko Kingdom of Tonga fire the constitutional monarchy mo republic funga democratic ko ai ke tari kai feinga ke totonga mo wa kai lava o candidate ko hinga ko fema o ke amend e te fai ha kapi mono foi la ko homo wape I whamau anga tatau pe o ku ke hao pe o ku totongi koe ka ko ho mo ua kata ko ho mo ua pe mo ua pa anga pe tatau pe ka pa te ke hanga totongi pe ga o pe te ngo fua ko ia ki whare area pa ko ve hui ma ho inga na he ku tatau pe ki ka fa fonga ke candidate ke mo ho ki no pe koe ko ene toki mo ua pe ki mo ua ko ko stutu uni mai ko ni stutu ne he kai te ke to ngofua ke candidate mo uhinga ko ia ko ne kai kia ka pa ko ke a uia ke foi stutu uni ai la ko ia te ke candidate pe ko ta tau pe ho I no pere ta tau pe me ka fa fonga ka ko fia mo ene a ke ri fia mo wana hai fe mate ni fia Now, whakawapa kore paanga he kau sei nā ke toto ia kau nā mo.
Kala mai e kau sai na ka te au I tonga. O ka ka mai atani ba ko fa mama ku ilo I pe I tonga ai kore siri ni holo ai kau take ni I e kau sai na e tama fra totolo. O na ai samera akispo tama tonga. Kene nga fa totolo e kau sai na. Ko hinga ko pehe ko na ngai corruption hol mai ha u me ko e to ala de masia fa do dolo o ilo e masia un potere a frasai masia mo ma feito e ba mo ngere ala de fa do dolo la yang e ko fa ngai ka ko taki na ka ta fa mo kare ka na fa pure ana la la e ka usia ka ko corruption ya ko la miliona no o mi ko me ka usia ina kai ke ka ko foki mai ke poini ko fehu ya masi ko ina kai ke ma wa ke fai ki ko na mo wa onuku ka ko tu ka pa o ke lava to tongi o ko me o se tolo ai o ke fakala ai ko na lava o ke o hinga ya ko fai te ri la o ka o ki no be e ko apply ta ta be la o ia ko uhinga pe ia o kuai foi me ia ai ko ke taui lo ke ai na ke lava ai o hange pe ko o ka tama ko to tongi mo ua ai ko me ko ke ui lo fe ma ia ke mai ai fai ki ko ia ke taulava i lo ai pe ko ha me o na ke lava ia nuku oh okay ko e professor ko fi fa ka mari e ko mai ta ko ni o ta mai ta ko ni me que fa hoka mo que para professor ko se sporriva ko new platia ko new platia se sporriva que para area que fe que tu wat mo ha ko ga new plat ka to ka old plat o folo na no para area ka ula ki ka mata no hono ki tu na do ki tu a ko ka ki tu ko mo sa se new platia ka ai ate ka ate fa ka ke ko hangea asas po hi vai a ko le ko ka pa langi ko old wine pe ko old bottle in a new wine ko asas po hi va ko si no be o ku new blood ne u ka ve ngamo me a old blood u me ya sa wa kispo he ko hinga ko ni blood he ni o ku niwe tangata pe niwe u fakau kau ko firi ko ya ko ngai matakari ke u ke po ate ko na u hinga o ko sinofo pa ko rat mo fakau kau fo ko sa bo hiva ko sinofo mo fakau kau pe ia more de porque to ko ko na o ko ke ka u ya la u ni plat ko no u hinga ke ai fo e ko ia vamos estar hoko mo que tu vai ai fare area tamo separation of powers ko ia io ko kabineti ko pure ma fai ki hono tataki ai lao mo utuni fa malo enforce ai ko kabineti tau haura ke fare area fili mai na tolu ngahi uhinga na ku hanga tala atu porque lo e tonga ai tau kingdom of tonga o ku fi mau ia ke toi fai hono mono ona u lao ki kau kantiteiti kapi mo pe ko hono tanaki tu tong ke dai hala fa nga ia he ko foi tu ni mo tu a ia ka pau be o ku ke lava tohi mo lau konga pa kwa ke faha na ikai ke na ke mo ua na ka pa na ke mo ua ka ke lava o to tohi mo ua pa ku mo fu ke fili fa area pa kwa ke to hata ai fili fa area he foi uhinga e ngai conditions ko ia ai ko kwa ko kai a ku na por kalamba lo au na fa ke no lo tapuela na ko talangi au fe mau ia ke to fai ha fakau le ki lao o kau kandidati ko ka pa ko na tau alfa party ke ai ke mahino ai u hinga o conditions ke huai hata
e koe fo exercise fo kia o fili koe candidate ke whare area. Ai koe e tonga na whanga ia e palato mo sokalates. Koi. Ai koe na pehe, koe demokarati, koe pureanga o i kauware, o ku fili e kauware, ke taki e kauware. Pufanga e whakatapu, koe kure haini koe a sokalates mo palato. Ka koe na uhi ngā whoki, he koe kare ke to, koe system demokarati, koe ke to hata haia, whainga tahano aia pe ke fili mai, ke he pe ke me mau e loto e kakai. O fie mau, koe foi art of election o kumakato unga he loto. Tuku ke kapau e alu whakataha e loto mo e ata mai i e o koi ki he pua pāloti. Ka koe uhinga e koe, hange koe ne hao koe ke mea koe. Ai pos mahinoi o ku kehe ai uhinga o ku elect pe whiri ai kau whawhofo ngā. Pea mo e whiri uhinga o ku whiri ai e tu ui e ne kau wharei. Mo uhinga o ku whiri ai e tu ui me tu i whamau lahi mo nau pēnolo ai kau whamau. Mo uhinga o ku whiri ai kau ngāu e whakapureanga. So ke uhinga. Mo uhinga o ku whiri ai a hai. Mo uhinga o whiri ai kau sula. So ke whakau koe whiri kau sula. Kata whoki. Foi whiri pe whainga taha pe ia i e koro ko ia pe ko wheitu. Kata whoki mai ki whare area. Sai koe whatongia mahino e kapineti. Koe mawhai pure. Ke pure. Pea mo mawhai pure. Ke whai tutu uni mo whamalohi ai lao. Sai. Tau hao ke whare area. Koe mawhai pure koe, o kui he whare area whangangaue. Koe mawhai pure ke whaue la. Sai. Tānaki atu ki ai, ke whaue la o mo nauhanga o siofi ai pare mia mo ene kapneti. Ai koe aloi the separation of powers. Mo nauhanga siofi ai tui whamau, pia mo e whamau anga. Pe aku toi malawa ke na wanga siofe tu i mo whakatato koni. Ta tau pe pe mo kabineti. Ka ta foki mai ke i te fito i mawhai pure o whare ale. Ko i nao whau e lao. Ko i fui mea. Lahe tai mea tonga. Kai e tonga pe. Whawhihia pia e ngai whare area i Murika unau whenga mau pe makatu unga i he sea e whare area mo sea o i komit kakato. Lai tai mia o ku alo e whare area ia nau whai e nau tōruia e te uwhatongia ke. Ko ku hinga intonga he taim kou nau tālanga ai. Nau whātālanga nau tōruia lere he whatongia whamau anga. Nau whātālanga nau tōruia lere he whatongia kapneti. Pea mo executive. Ka koe mea mahu inga whokia mea koe sea e whare area. He koe ia kune hanga o tukutuku mai mau pe whare area. Pea mo sea ko mit kakato. Ke tukutuku mai mau pe ke nau nofo pe he whaulau. So kita tāno kanitong. Kita whakakau ke tau whare area. O kulahi ange ai pe setia i hawa whare area. O koe nau tāno na to he whaulau. Na ome nau turenga he kaweinga kehe. More taimi. Kaweinga ia o whia mauia ke mai pe report. Kaweinga ia, o koe o kaweinga e whare area tonga, o koe ke whia mauia ke whahataranga ke e whare. E koe ke hane whikau akia mo e nau whaulao. E kaweinga koe, hange ko mea kono ko whanga i mo lo au, mo profesa ina pe whotu akau. Ko mea ia koe nau, mea koe ni koe nau tuwha paanga. So mea koe ia. Ko ai mai e tonga mo i ripoti. Ai ngā kolo pe aku tu. Sike kai mi more ko ia. Hala atake a hane whikau. Tuku ke heange e nau kau noa. Nau tōria he ngā au e pure whakawahe. Me whisa kolongo. Po ngā pot ngā au e pure ngana e to tonu. Sike kai mi lahi ko e nau whakatahai. Ai ua kilu ni mamano. Ua kilu ni mamano mo ni mamano. Ai o kino pe. Ai ko e nau uswha ngā e tipu.
Oi. Se ke me ko ia. Hala ata ko fehu I ko atu helo au mo ko. Ko ha ne fika o aki ai tai mi more fare are ai mo ripoti mai la wa ki kolo mo ki ko ki faula. Oi. Ko whakala o ku ui ia, ko whakala I Bahenga, whakala I wahenga, pia hange ko wharea ko iwa. Leke ngata nau wahe, I tau tu wau ka nau toe. Whalahi Nau wahe. hala ke tau. Ko mea ai ua, kake nau Oi. wharea ko mea. Kai whakakau ke ho mea me. O ku iae u mea ia. O ku ikai pe fie ma uia ke whakaatahe sea. Pea. O ku fie mā kau whawhongaia ke nau ilo ko umea koea nauna torea whai o ngā ue koea ki tu a whai upot ngā ue ke o whai ngā ue koea. Oi. Ka koe tau wharearea, tau tōru ia, koe whakalahi wāhenga pe I he taime ni tuku ke he nau whai he nau whatongia, ka koku hinga toa kuia ki he nau whatongia, koe whaku la. Ai o totongi ke nofo, ai wharearea I he whau lao. Oi. Ka koe tau whanongo ai pe. Siu to tom ke nau toi whau pe mono pe a lau whanganga pe kapi pe a menta mea. He koe tō tai lava. Ai kōro mea koe te whatawharearea. Fō whakamā au pita. O ko wakai wau ia e tonga. Oi. Ki ngahi whela whaki ai. Ko au ia koe ke whikawa whela whaki tau ka me. He fo I siwa. Ko mea pe ko ngoia koe au whakamā. Pea tae whakasivilaise, tae whakademokarati, tae whakonistu tone ki a wharearea ki tautou pehe. Oi. O koe kia hamea pehe ia heni I wharearea demokarati hala. Koe toki hoko pe hamea pehe koe tō ai COVID. Nā kiki tō COVID e tonga. Hoki te ke hao. Ko wharearea ko Congress Americana e taofi ko ngā nei mau I kau tama COVID maha koe o sena wike tō. So koe ngai uhi ngā, koe whai hatau. Oi. Koe taimi a koe o kutuk toki tae lava e wharearea. E tau siwa ni tonga ki he whatongia o e wharearea. O kutotonu, tau e nia tonga e lere mai e wharearea. E kai ke whanonga uia he kutupu hake ki mua he wāhu o furu na e ha wharearea na e tae lava e ne kuorom I he wharearea mo I he whaunga motua. Whaunga koe na tau whakahanga I. O tonga kumi mai ka se tepe ku te kai ke manatua ke isi na whanonga tae lava wharearea koe na ua na tōre ke wheitu. O koe ke toka ngau ke he uhinga koku o mai. He ko nau whatongia toko wao no. Toki whika ua mai e nau o pure he katineti. Koe whiri nau tolu, koe whiri ki he wharearea. O kui nau tolu, koe whiri wharearea. O koe whiri nau tolu ke nau o kabineti. Koe skehe. E whakafoki mai e tau tala noa. Ki he mooni mea o hoko. Koe whiri ke o ki he wharearea. E tau whiri whakatau wha. Koe harewa ai whehu I rewa koe. Sai, koe whiri koe ki wharearea. Koe harewa ai wharearea. Koe harewa ai whatongia. O I kau whafofonga o ku whiri ki he wharearea. O totonu ke nau whakaukau I he fuinga lao koe na whananga. O tala noa mai pāte kakai. Ke nau anga nau tō o whai to o whai palaparema, he kou topsio pia koe nia he palaparema pehe, ne lahi hoko tau e tau irio te mokala. Ka kua si ka ua tū, pure anga tu koe. Koe na ua na tō a. Koe na ua o a ahi, koe na ua ki he kātoanga. Tala mai angepe koe hae te kau ake a kātoanga, moe a ahi. Ki he ha, koe ke whanga ia o au ko pēr 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 hawhai ngā ahi ko ia, whai ngā ahi pe. Ha ene whekau aki moe whau lao. Mo nau whatongi. Suku whoki mai, ai le ku tau kawe ki ma. Tuko e hai ataki tua, ataki loto, ataki o lunga, ataki lao, ataki tawha aki. Tuko e tari ui ia mo mamau taimi. Ai fufo I lea whana whala ko ia. Nai o mai he wawhi hongo furuan ko whatapu. Tau ai e whatongia koe, whoi rea pē taha,
pe aku fehu pe fatongia pe ta ko ke no fe dia ki to ata ki fe mo ata ki fe ko fatongia farearea ko faula o fakatau ki ko mi su tone mo la fika ulo ki o ko ki faula o fakatau ke loto kakai foi mama kai mi ko ia me eu to ki hau ia ki mu erisi o kui ai process mo o au ia pure anga ke alo ai fai fatongia ki kakai pe au kui ai kakai ke na fai fatongia ko ia to ki hau fa no o se foi a fararea e taha ko tala ngai e na o vahe e na o ki pe o se foi a taha sangue more li poti kai taimi pe fararea o ke taimi ko kana vahe na fai o mea ke ne fika waki ke fa ulao kana vahe ta lava de fararea kana vahe pe o kuia ko corruption he kutao fia na vahe ikai na vahe ko foi fia i tolo ia ne fia o mai e uhinga kai tu e no pe ai foi fatongia ko na tu funga ko e tau fa hau ko na fatongia ko fulahi tonga i ta hau ke farearea fulahi me mau taimi me ke na taimi ke na vahe o ko fai i he loto wharea. Pea nau toi hanga tānaki mai ngai whatongia mau taimi. Ai ko miti ki he ha. Nau wahe katoa u ko miti ko ni nau wahe lau taimi. So, corruption la hia na stalano alahi kia pala ofisa ina fotua kau ia i ngai tau ki mui. Ai fie mao ke tau whakarere pe fo i wharea. Tatau pe ko hai e pure anga nai pure mai he tau hao me wānga fu. O nau mahanga ko toa pene te kai ke nau hanga. Nau ai wahe lau taimi pepa nau ai komiti, ki komiti ha. Ki komiti ha. Over time. So ka nau o koe o mbo ua, kai ke lawa wharearea. Te nau hanga tātanaki mai over time. Oku tā poro, tui poro e vai. Se ke mea ko ia. Whie mau ia ke siofile rei ke tuuma o e fo i whatongia. O i whaulao, pia tuku, ai ngahi mau taimi ko toa pe, o kone hanga ave hana uiwi, ave kakai, ave pia moe taimi o kakai, moe taimi o e whare. O whakapa palahi ke he whare, ka kowhia mau au i he talanoa mau pe, ke talanoa whakawhai mo fu o pe. O kumahina kua urea whakapai o pau ke aikane. Kai ke mau e talanoa koe kau ke ngā wake. Urea whakapai. O kuwhia mau ke mahino e ku talanoa. Urea. Ma tui whakai whare o pau ke ngā wake urea o wiki. Ta koe whahinga ia kau ka ngā waka atoa atoa ke urea ke whare ka ke nau mahina ne tō. Ta wai pe ai suti hanga tonu. I tau poro kalama. Toki whai tā noa whakaheri aki ia mo i tā noa whakapuna ke ia mea ke. Ke ke tonga, koe mea koe ki e nau toi whai whakamāu. Mea tonga nau whanongo ho whehui mai ui ko si mahau ke ta whakaosi ke. Tonga talu e kunofo whakaukau ke mea ko ia he tauene fia pa koe hae uhinga. I e ko whakawhehui ke separation of powers. O ku toi whai whamāua e ka whai. Ko hai, na e whau ai lao ko ia ane whenei whau ki mua, pe koe toki ai ki mua. Koe ke maurerei pe koe whai kāine, whai tu whunga e whai. O ku kai ke uiro le lei au. O ko uiro ke u te whitoi kupu e lao. O ko uiro ke me ngai mea ni ka koe whai ke isi ko ia e nau toi whai whamāu. Ai no u whakarea whakapoto nai ka koe ki wila haupi nai whau. Ane whe. O makatuunga i hia, e koe hopo sivire, le u whakakalasko ia, o ku whai akia e fo i fua koe ai uhinga ke nau toi hopo. Pe, hake koe ke isi koe a minister maalolo, e tua te lavulavu. So koe whai ke isi a lavulavu, koe hopo ia na e whai whakawharea. Sai, koe hau hinga na e hapo ke hea lavulavu na e whai e whakamau anga, no whakailo e toi tā pila waske.
so ko ai ko lau fo ma tu ngai fa ka klas ko ni pe mo tu du ni pe ai fare he ku ka we na tu du ni ke na so no te fai hopo Koi. ka tama Koi. so ko ke isi ma lau ko tu ko ki i u ke isi i he fo po tu nga u e ko na i ai Koi. o kai ko ane mau lao i tu ai ko na u hinga ko o tu ni fa fare are me tu ni ko e malanga ke na hanga hopo i loto Koi. porque lo i tonga ka u fa no pe ka ta ki hoko te foi case mari e ko ia fa ka ko ia Koi. o i kai te si o ki ha fo i lele mo ha fo i mo oni e taha i tu separations of powers o to to mai ke na hopo i ta Koi. fe paki tatau pe ia mo u fe paki la hi ko ke te au yo fe ma ia ke to a me ia ki tu o tu i e fra mau anga o te nau doi fra fai se me fai na fai fra mau ko ia unfair au pi na rau ga do man ke fra mau anga ia o ku tau fa mu pe ko be he ko lau ai fra mau anga ko o ku na kai ke fe mo ha kai ke kakai ka oku ke fai pe ai tu uni mo u process hono sivi i a fra mau i wata Koi. se ke isi ko ta to pe ke isa la blau Koi. kai ke a fai na fra mau pe he mamani ke osko ta la tu uni e fare se ke ma fai la ko pare ni na ne nga we aki pe e ia o malava pe ia ai ko na ne kala mai ko ka no ma fai kana ni nga we se osko ko ia pa net ko ia pe na ne to hanga fai be ne hanga fai to okay la yui poi che ko ia ka ko uina ko poi nia e tonga ko ha o na to fai fra mau ke fai fra mau be ka na to fere a conflict of interest i foi la ko ni da fere a nf paki mo tu a fa ka separation of powers Koi. Koi malo pito e professor Goti ko ta taimi ku o se ta taimi da nim. Ka ko ke o atu mo ki feu i go ni ki feu go ni ma inga ke atu pe ke fai maha tala noa ki ai hau ki tala noa whamahino pe ko ki whamama mai pe ko ngā po ki lai mana ki lahi po ke ta ki tala noa aho ni ke sina pare mia malolo pe mo ka tata fito ka seas po hiva pe aku fehu i mai ai ka me mi pahen o na tala mai ke ki ka tako ke ange ke palo pesa pe ku aha ne loto tau fehi a ki ha sino ko a kris po hiva ta mo pe mo seas po hiva pe ko whakamatala mahino pe nia koe ke whahaloto tau whihia. Ko mahino i pe uia he ta whatala noa ki ai. Ta ko mahalo ka me mipa ko niko na toki whanonga ni ke u whamatala pe he. Iyo, mahalo bit. Ko tui mahalo ke whawhai pe kulawe ki ai ka ko tui mahalo ke nau tok whanonga ni o ko ki whamama whai. Ka pau te nau whanonga ki tonga i he tuapure ulu ka mo i tūsite. Tai miua atonga o ku toi fefeka ngeia i he kutara noko i waru po intaha FM pea na e pehe pea me mua talu me he walu futupu e ku whehanga hangai whakai uhinga mo akirisi pea mo ikai te utui ki he umea koe na ne whai pea mo mumene a koe neongo na aku iai mo ia ko whehongotaki whakai toto mo akirisi i he ku tangata eki ki pai ni pe ku whae ki whakakai. Ka ia haku loto tau whehia o kuia. Pea koe wheo he koe na mawhai na utala noa pe mea koe ni ki ai i he ne kei lau maari. Koe kutui koe ki he ngā oe a kirisi mo patoa i he tau e whanoa koe mau lahi pe whai ke whonua. Kena aku whakanga i pe a kirisi pea te ke whakanga i pe ene ngā oe mo uhinga. Pea moha whainga whakaukau, whakai patoa e hau i he fisio e pea au. He koe mea pea na aku whai ki ai. Ne ongo koe niu plate a sa aspo hiwa. O kui kai to ea hata hai ai topu tapu i he kutala noa, i he politiki. E kutala noa pehe pea au ki he pare mia honi, mo pate kakai, ko hoi ki no pere,
Pe koe me ngai tono no e tu I ko tala no pe pe au I ngai ho ko e atu. Ka koe tau foki maka ke a kirisi. O ko whakaanga I lahe a kirisi e polokalama I balwai pointaha. Pe mo patoa ki tonga. Ka tau pe mo i no pere. Ka tau pe pe mo e. Pe mo e. Ka koe umamau koe ko uhinga ke nei whai a kirisi. Te mautui motou ki ai. Pe ko mautui motou ki ai. Ka wikai ke tui au ki ai. Pe mo e loa. Tago ne mautu mai me walu fu tu pe mau ke a tenisi. O au ke a. Mago utanoa pe he ke mahino. I kai haloto tau whehi a ia. Ono whakangai ai uhinga mo e whaunga na e whai. Pe koe tala noa te mukalate aku mua kirisi, na mawaa ofi au pita. Pe nau kei whakapapa pe, kana u whakangai. Nau ku whakangai pe a kirisi hene kei lau maari e. Mo ene uhinga mo ene whaunga pe kou kei whakangai pe. Pe e whakangai pe hoko atu pe koha. Toko si au si poko hai. He koe foi uhinga koe mai foi whaunga whakate mukalati na nauhanga na ne omi ki tonga. O kuhala. Ai uhinga mo e whaunga. Ka te wata mea koe. Koe tami kena nau he mawhai pūre ai. Hala ataha foi mea whakate mukalati I he mea koe no ko kānoa ka e constitution mo e lao whakanistu tone constitutional monarchy mo republic na e whae a kirisi. Mo patoa. I he nau pūrea. Pake tala mai rewa e koe ke whalongolongo o tala o kusai pe. Ai koe na ne tsanana ne tala mai e iai ke o te ngau ea ke lao mo konistu tone. E konistu tone ko o kuia e u whakaukau a kau filosefa mo lao koe koe whakaukau ka filosefa o ngau ea ke he republic democracy ka mo constitutional monarchy. Koe kurofo koe ke mpela ni talo e hau tuo tolu ke hene a ke risi. I he himango furutuku mo e hau ke he wafe. O ku hama bea kirisi ka te au. O ku kumi na kumi whare a kirisi ka te au mo lo au mo atenisi. Ki he whakakaukau e te mukaraki. Pa koe ko hau ku tala noa hanga talai hanga mai. Ko ku tala noa ke tau whemahino aki. Hei kai tuku e ku hanga whanga. O koe rea kanti maari e une pehe. Ka pau kia whaunga pure o ku uri la tai. O ku whakate e bolo. O ua toi tuku hono whakaangai. Koe uhinga ia koe o ku hanga whakaangai. Pe o ku hawa se hausi mo visone pe mo whainga uhinga mo whainga whaunga ko ia. Tarisone ne tangata e ki tarisone ia. Koe umea koe au tapu e ko ni stutone he utala mai ko ni stutone o ku tupe umea koe au kaingata. Ko hoke teki koe ai umea koe ko ni stutone ko hanga furi. Diu kapa e sistemi ka ke lava to o ta ngata ki tu. Ko tani ko ka ke ala he ula ta ngata he constitutionalism. O ku ke hanga e ko ia mau. Ai ko ni stutone mo la ba ko mau ko fo itau ringi toto ko na uhinga e hono mau. Ka ko umea ko ia ko la ve ia. Pe to Filipe ka kai e sa spohiva e to Filipe ia. Ka ko ke uhinga ia ke mu ia ke fa ka mo uhinga ai patoa. Kata apa mo pate ka kai o fa ai la ia pate ka kai ka ko fehu ile le na ia ka ko ku ofa ko mo fa pa a kirisi neongo e ku fa ngai kana o ke fa pa peki ai o au ke ne peki ko ne peki ko au pe mo lo au na mau ta ofi tonga ai foi wike ta ke mau fa apa ai ka hanga to o ka kai to pe na lau ka kirisi me pesi na pesi lo au fo I wike ta paurea he TV o totonu ke tau whalongolonga fo wike ta tau pe koe hae tau ke mo pare mia koe ni o ua te tau toe whai halea tai whi unga pe hano whakanga. Wike ta, nebe tu taki mai a se misika mo pato ai nau whamaloma. Hena e lau e kakai ia ke a kirisi he wike ta halo tonga ene toka. Tako ku fie whamahino, he mahino. Taka mo profesa ino ke fotuaka. Mau waofi. A kirisi, koe mawat ki tonga. Hiwa mo futupu. Wane ame mau tō ke whai e umea na ne loto. Ne fie mau ke riri. Kana mau ke tālanga. Koe tani ko mawhetala ke au matālanga pena au ne hanga o hofi au he ni keni pera. Whai e mainu, ne itai a te au. He ku tala ane.
Ko fufo I whaunga whaporikare hange ha maka tu o maka loto. Te hei kai ke move te wā vea ka o rewa ku whai hari ukawa. Ne kai ke tu ia kia. Tamai ka te au e lava pea ta e whai hari ukawa. Ka kupe kia ia pa pai kia. Whataha mo ne ita ia te au kong talangi o te kai ke whai rei mai toko taha ia. Ke ne hanga whotutu who e whotu au hange ko ta wha. Mane anga rewa o hofi au e nai kalapu. E kai ke whai a mea ki aina. Puke pa mao rewa. Whafoki university. Ka koe mea koe. He kai ke toi tala atu ia e au na e sai ha ane ngā ue. Mohane uhinga mohane wha. Te talata mo oni, e koe fu mau lahi kua whai ke tapa ke e tau mo ui. E na e hawa gris me patoa na matori a te nisi koe kumi wharei ke te mukalati. Pea o atu. Ka nau hanga reo na tolo tala mai koe te mautoi, te mau ke mōkau maha mea. Ka nau lere nau. Paka talo nau foi. Lere hala koe ia. O kulere hala e tō au ke ahoni. E koe te hatahea nau tolo ilo ko hai. Ia nau tolu na ea ko ke te mukalati. Ko hai nau tolu na ilo whakaiki ki ukonisu tona mani mo te mukalati mo tuku aku mai te mukalati e historia. Mau ka atoa pēa te nis, mau ka atoa pēa loa. O koe kong talai hanga mai, o whi mao e. Koe o mea koe na wha o koe ki he kakai, koe loi pe mo ka pa ko hosi lea kua whia ke au ki tōna. Whaiteria mo tō ria, whaiteria kakai ha mo whi, ka koutui, walo whe unga ia tonga, whinga ke whamahina. Koe. Professor Malo Abito e proclama le ko ni ta fa ko ahoni. Ko mana tu ha ka ko ahunga ke proclama ko ni te ke whakau ke foi konga ko ia ke ngai proclama ko e hoko mai. Mahole taim ko te ta wai ke whamau anga. O koe ai lao foko lo tonga talanga i he ahoni ko lao ko nei whakahu ko ke he konstituto ne. Ke whakakau mai ai anga whakafonua i he whaitu tu uni ko e ka whamau. Hange ko ka pai hoko ha accident. O wilo i pe o si mea i pe e whi lao ko ia. Ka pai hoko ha accident pe a kore whakamore he ta tokanga pe a kore whakamore family ko ia ki he family ko nei hoko ai pe kia. Pea ke whakotu he lao, ke kau mo ia hono whakau ko e whakatu i whamau. Hane taim ko e tala tō tūni e. Ko ia. Ko ia. Ko mea ko tō ko ia nei whaia i he whakatahtoko ni i he whotutu a tau whahau. Ko ia. Ai koe na tau vete ki. He na kai ke whaha ai ha whamau kere. Ke ngahi mea keis lala he kere. Nei whai pe ki he whakatahtoko ni. A koe whamau koe e tui. Koe tui nei whamau ai. Ko ia. Na ni hanga whamau ui. O makatuunga he tuku whahaulomo e hanga whafono. Koe mea whao e na ia. Koe ha mea kutara mai ai, koe mea whao wena, o whakarea pehe. Sai au pito ia, koe uhinga he nanau hanga osi, o teke i kitua me foi whaunga motua. Koe. E kone o atu koe, ai umea whakarekere lahi koe ke whakatato ni, o ko atu ai mai whamatala ke laine ko ia, mo nau ngai tupuanga, mo mea whekau aku mo nau tō, o tānaki rewa mea e whai tūtu uni ai whakatato ni, koe kwa mea whao e naia. Ka koe mea pēr kou whia ai, i he whanonga ki ai, ko hono toi whamo ui mai ke o mai kai o mai ki he whamau anga. Koe tau hao motu ana e whai ia e whatato i he tui. Ka koe umea naia e tonga, o kupopou whewheka ki ai e lo au i e tuku ke he whai uhinga uroki koe kou whamatala atu. Ka koe toi rewa, koe mea pehe nei uhinga kai lo au ke whakahu i he tufunga whanua koe ua whengo fungu. Kana kei ke whai. E tau u, te whito i whakaukau, i he fuo, koe keto i whaunga, o mea whakatonga, ki he tufunga ua whengo fungu, kana kei ke whai. Nei ato mea ke he ia o ai ki ai. Ka koe mea koe na, malawa ke ta awa ke, i he ta au koe ke whakamau. Whamauanga. Ka koe kuhua atu, koe mea motua pe ia, ka ko whawhetai i hono toi ai ke whahu. Ka koe ke he kono whahu e nei alu ki he whamauanga. Koe. Koe. Mahalo kone la vai e ta taimi ke ta proclama. Ahoni tu ke ka pau te aha mea te ke toi fie talana wha ausi ki ai e professor? Io koe whamaloa te ta proclama, whamaloa ke mea mai o eiki, whamaloa tu ki he ngai whehui. Ko toi tānak wha ausi tonga. Koe.
Ko os lea tua fia ki tong. Ia ngai polokalama koe ni tu sistema to pulelu. Ko ngā au e ka ko mo professor no foto akau me ka puate mo ka loya. Ke furi hi whakatu ulu i ai whakaukau e te mokalati na whakahu mai he tau whānoa. Koi. O kai koe riu ka vai e te mokalati koe o kou tala noa atu ai. Koe riu ka vai o i whai whakaukau te mokalati hala na e oangi ki tonga. Kai lava ke tau toi kamata fo ou. Ki whakakaukau mo uhinga to tonu o i te mokalati. Maoga mea bea ko whieta anake. Koi. Malo abito ko o whalaya ki muto malo tonga na whainga mari. Ia, malo abito e professor to ke tāsa si o aftani. Ko e whiunga ia mo polokalama tufunga whanua alo au ki he ahoni. Pe whamalo lahi atu ke te koe i he ke maui ke whahoko. Ta toki i wheloa ki he monite wika hau, taimi ta tau pe whahoko e tau polokalama. I he aha monite ke hoko atoa e tau polokalama tufunga whanua alo au. Whamalo atu ki a ki motolo i kainga kotoa pe, na mo kau mai he polokalama pe na mo whihu i mai. Ka tak peka pau koe ke lawa a o maho whihu i ke kau he tau tāno he ahoni. E te utoku wakai pe ki ai ke whakahoko i he polokalama koe ni ka hoko, ka pau wahanga i whihu i. E toku whahu he polokalama hoko ke lau peo tāria. Te kulere pe polokalama mo hu mai pe whangi whihu i. Te kulawa peo tāri koe ngaha e kau lere i pe tokoni ke he lere te polokalama. Ka malo pito mo lawa mai, ka ki whahu a te whangi tua koni ke whaoseaki. Ka tau mawaya e ahoni, ka tau toki whiloki professor, o whātu pe malo e ngau e mihena. Ka ki whahoko atu ki tua ki koe ni ke whaoseaki tau polokalama. Koe aongongolere e nia ki loto Aotearoa. Kainga tong, ka pau ke whakaukau ke whitongi a hao merere aki ha merere fo o e kuonga. Koe chimana wholesale orders o loto o tahuhu, ai kau taha merere ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki o ta kawa i be koe hatu unga o ke iai. Aia e ne whakaofa e nau merere fo o pe te maa o whiunga mo ta wivi whapanga. Koe chimana wholesalers o loto o tahuhu e maotoa e veni 4-wheel drive kehe wau ki he tau wawhi wanoa. Veni whamiri se avalu, se honfulu mo se tahaua. Peka lau ki he mau ka oua, whaka of atua e merere. Whatonga iang e mau kalasi veni manakoa ki he whamiri koe Mahindra tau wawhi wanoa. Oku se fitu, alu ki whale loto pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha onoana. Pese te pe ono point hiwani mai interest ke totongi whafoke. To orewa ho telefoni o ke rea mai ki he noa walungi au wha ono ua taha pe te au tono mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana wholesale orders i he noa walungi au wha ono ua taha. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia uki iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ua lau I tau e nau tokoni I tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lorotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, oku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ki abe ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pea tene lava, ke ne toko ni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho telefoni. O ke taila ai whika o I whakamaui, noa walungeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai pe ki mau ofisi. I he whika ua o Cavendish Drive I Manukau. Pe ko ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa walungeau, walu, hiwa walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea program a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he otongani. I kai ngata ega o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o au mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e he taku mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mkakara,
Matala ia kau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi api. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilelei ke tau huo, tafi, pe a hiko veve i tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa ia ea o maa mo fo ou. Nako i whanau ke whanawhana mau pe ki mua mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilelei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Kao mai ke tau beautiful tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore pore ai. Beautiful tonga o ku atu eni i hanga lelei ai Tonga Tourism. Mahalo koe mau ka inga mo kadaki o manatu iang ke tau polokalama i hoko e fitu i ahoni e whakahoko atu ai o tau polokalama ko ia talanoa politikare pea mo piveni piukala ai a koe hoko ia e fitu ai fiafi taimi a Nusilani pea mo tonga e whakahoko ai e tau polokalama talanoa politikare pea mo piveni piukala pea ko a pongpong lewa ko e pure lulu hoko ai fitu e fiafi i he aha pure lulu ko a pongpong ia e whakahoko atu ai miheni ai polokalama mawahe ko e langa whanua ale mātua ai e whahauka tuia i he taimi fitu a pongpongi. Ka ko ai fiafi o na ki tō ai ko e polokalama ia pia mo piveni piukala.
ta